В Ташкенте парень с мокрой головой попал в больницу с воспалением мозга. Привычка выйти на улицу после душа без фена закончилась страшно. Перепады температуры вызвали воспаление, которое перешло в гнойный процесс. Врачи говорят, парень чудом выжил. Диагноз – отек мозга. В холод сосуды головы резко сужаются, кровь циркулирует хуже, и мозг просто недополучает кислород. Это не миф, а реальный риск, о котором стоит задуматься каждому. Вы тоже выходите на улицу с мокрой головой? Отправьте это видео друзьям. Пусть знают, к чему приводит привычка «успею высохнуть по пути». بله برادران عزیز وقتی که شمال گرفت واسپالین خنکی گرفت توبات نکردیم بی‌اهمیت کردیم با مثل این برادر میشین چخری که میبینین یعنی که گنوی جمع شدگی زرده و جمع شدگی اینم خیلی میشوه پیشانی در جمع میشه پیشانی سرد میگذره وقتی که سرد گذشت عاقبتش هم میدونین کدومت که با مثل این برادر توبات کردن میخواین بیماری گیماری دارین مراجعه کنین ما در خدمتیم بسوزان تو رو به اپیراسیون بشکوف کردن بسیم زدن بشلن زدن توبات میشه با داروی گیویی یعنی که